hauji hangna unajagadoriba asi koi apunba korilolgi malemgi lup haiba lup asina sahi khudingi Manipur amadi Manipuri tongan mapanda leiba aiba singda piduna lakpa koi korilolgi laisan mana haiba mana asi phangbikraba Assamgi Chandrapurdagi lamdam aduda Manipurgi lon amadi Sahitya bu koi yokhatpada asawa thodang lawriba oja kaisam Bidyapati ga unabagi duma tanjadoni ahanba muktada oja bu koi impact news ki makai degi so koi oja gi asumlaba award asi phangbi bagi damakta thagachaba phangdoksari loina na ojana impact tv gi reporter loina impact tv gi khongloi punamakpu ayaki makai degi thodo hendokna ikai khomnajabaga loina na tabimal khangba se uchchar koi impact tv gi viewer khodi mangna so jagi sabcha bio data je khangna bai ta aham bada jagi sep introduction to ayaki ming kaisam Bidyapati ayaki leipam Chandrapur Baskandi Kacha Assam ai lamda madu su pokche bani ai hoji ai akoi lamda madugi ilab lab tabada palarbona harba khungam de ijuma ma leje aduga sumatum matamgi lei ojana handaki tumba manaje phangapol loinana si manaje phangna hona pa loinana akoi Assam da hojik se Manipuri lon amadi Sahitya je chawkhat hannabi damta kari thodang lobiri be ke se kitang thambi matang asida aina panjaning badi Assam da Manipuri longi damakta maki chawkhat labagi damakta hotnarakpa ma akoina nahawling degi masigi matang da sandong na panjaba taragadi khala sange du samlapna haijabada Manipuri lon na se Assam da maki lon amo oibagi phambam chokpa hakpuna mak loina lon na sigi wangkhaba Sahitya se akogi lamdam masida su masigi wangkhrabadugi matik mayai do ngaknabi tamakta Sahitya oiba macha akoigi pothok se yamna puthorei ojasing ekoi samna jawi mukhoi sing adugi khudung injeraga engon su yamna chawa angang oidengedagi hauna adugi wakhalon adugi mami do taki aduna lon amasung Sahitya gi matang asida ma aigi oibesu matam punamakta pungning puchilaba thawai da lupchaba ma leibana asigi chawkhut thodang ase ngamjaba makai pangthok chage haibase engonda khanjaduna phaujaduna lakpana lon asigi oiba lup khuding makka engam makai samnaduna lakchei loina na lon asigi leiriba Sahitya sing loina na khoi lamdam dadi ekoi Bangla da su laik tamjarakpanina Bangla gi awang ba Sahitya ni Bangla gi adu ba Sahitya su pajei aduga ining bagi wakhal lamasu engon ja pokche ki aduna ai ibagi oiba thodang ase khan haw engi ei paijeri ahan badei upanasam ijebani upanasa do khoji bhawde ima pungmare phal laga phoglok chabajing amki je panjaning budi upanasa se yak lisingamaga chamapon humbutara tarukte ijekhibani adubo matam masida Sahitya gi yamalu oiba janaramo oina matmasida laiba wari macha hariba jenera sida khudakta wari macha asida pungninga se changchin khiba aduna wari macha da aina khud thaba haujeki ahan bada aina wari macha ge lairik ingkumja lisingama champal marfutara humloila isuna saba jagoi do haina mingthon jaba lairik ama putokcheki loinana wari macha ge sangstha kaya ate Sahitya gi lup kaya ga so is samnadno lakchei ar Manipuri Sahitya Parishad Assam gi ya Baskandi branch committee gi ahan bode secretary oye mathang dei president oye loina na Lakhipur district committee semada ai gi su yam chawba thodang ama leikhi hariba lup adu da sembade gi hauna aida akoigi assistant secretary on thodang pujari kona aiha VP bhawda Lakhipur district committee gi oijerami mathangda Manipuri Sahitya Parishad Assam gi yab executive member oijerami the vice president oiraga Manipuri Sahitya Parishad Assam gi president IC oinasu matam khara ai pujerami loinana Manipuri Sahitya Parishad Assam gi adubnaba jamna Chawkhriba conference amadasu madu aina conference adugi aina preside to conference du pangtok chegi loina na khoi
कुमजा लिसिंग चामापन मरफुतरा मरीदा मरफुतरा हमदोदा वाई मचा लारिक पुथोखबगी तुंगदा अखोगी लमदमदा वाई मचा अइबसे मतमलुगदी खुद थेकपदा मसिंग थीबदा खुद मचा असिवाउदा जौना जौरमदबा मतमदुदा अखोना वाई मचा लारिक खरा आई पुथोखबा ओजासिंग असे समनजरगा अखोना हे कनोगी वारी मचा सिदी अखोई याम तीन तीन पाबा याबदी वारी मचा गिसु अखोई सैलें सैदिन बायदि यामने लै अदु वारी मचा सिसु अखोई वारी मचा पाबा हाइलसु अखोई अमुतंग दिसिनसिना हाइल असिगुंबगी वाखलुन असिगी मतंगदा अइने थमजनिंगबदे ओजादो लाइदि ओइखरे नेहरू कॉलेज की ओजासे मणिपुरी डिपार्टमेंट की मणिपुर डिपार्टमेंट को ओजा प्रोफेसर ओबिलेमी ओजा से तसेनमक्ति वाई मचाद मासे ngauजबा ओजादुगी मिंग इन हंगचरब ओजादो लाइदि ओइखरे माकी मिंगसिना डॉक्टर नोंथोमम नोलिगोपाल कवि ओदो ओजा नोलिगोपाल असिना एंगोंदसु माने समनबिरकपा माने हाय ओजा विद्या अखोई वाई मचागे संस्थान दे लिखछि अदिगु वाखलदुना मतमदु वाई मचा इवा अइना सुम हुजि हुजि निंसिंग जबदा हाइस्लाम लखिबाबु सोचम अंजना अते अते ओजा सिंह पुन मते निंसिंग जब ngamdre मखोइ सिंग से पुखरमम कलाचान अलोइना लोइना ना अखोइगी सनसम बिनोना चिंगबा ओजा सिंग से अखोइ ताना जरगा अदुगुंबा वाई मचागे संस्था से लिखतपगे वाखल से अखोइ लाखी मतांग असिदा अखोइना मतम लखनकी अखोइ से असम तक ओइबदि अखोइ लिखलरोसि मालेम इंडिया के ओला जाति की थात लिंगछि अदु ओरगदि अखोइना मतम तो खजगी वानी मणिपुर की ओजा सिंह अखोइना समनजबे खुलोंग चाबद फंगगदि अखोइ सोदमकी अखोइगी साहित्य सिसु मपान मणिपुर आसाम ले अखोइ ngauजरि बखरगी दसु अखोइ सोदना मतेंग ओइगदि हाइबे वाखललोन से ओजा नोलिगोपाल हाइबे बदेगी अखोइ दुसु मदि वाखललोन त लाचेकी लोइनो ओजा नोलिगोपाल ना अखोइगी माकिसु ओजा ओइरंबा अखोइगी एलांगबम दिनमनी मतमदिगी प्रोफेसर नि अखोइगी साहित्य अकादमी अवार्ड नि ओजा से अमनुंगसी ओजा दुबो ओजा नोलिगोपाल ने ओजा अइना नोलिगोपाल मतमदु ओजा दु हाइबे की अइना ओजा दु रिक्वेस्ट तौरगदि ओजा दु लापियो बसु याबा याय ओजा दु म यावरगदि ओजा दु कोनना अखोइ जाति की थाकी इंडिया की थाकी ओइबा वारी मचा के संस्था से अखोइ लिंखतपा मपुंग फागनी मरुना अखोई मणिपुर की मीदी कोनब यारोय हाइबगे असु मसी हायना मणिपुर वांगबद लेरिबा अखोई मणिपुरी सिंगनली लाना लबिरोय आने लौजै अखोइद फाउजखिबदि इना तम इना पंजरिबसे मस्के लालमगसु मयामना ngakपियो हाइना इना मयाम फमदसु खुल्लोना हाइजरी मदन ओजा एलामन दिनमनी लंगबिरखी ओजागा कोनना अखोई मतमदु मैस्नाम बुबोन अखोइगी ब्लॉक तंपाक्तदी वारी मचा के पंथौना न खंगनबा ओजादु विसु लैरी मगे चही से मरफुतरा मुसुरा याम नुंसी मागननी अहानबदा अखोइगी ओक्टबिक्राइना इतै मक्रान वारी बच्चा असे मखोइगी ओइबा मतमदुगदी जर्नल का फोंगमदे असम दा जर्नल की का इहो लाखिबसे तुम समनना इना थमजरबदा पंजीन हाइना अखोई नोंगरमंग पुंजमोन साहित्य अकादमी अवार्डी मखोय मैस्नाम भुबोन अमदी खाइदन हेमांगोन चिंबा मखोयन होनदुला अखोई मतमदुगदी अखोई खंगजदे वारीनी अचुंबदी वारीनी पंजीन काइबा ना इंकुमजा लिसिंगमगा यांखै निथोयदा मखोले खुदना इरगा मदुबु कार्बन पेपर कार्बन थारगा खरे नमथोअगा मदु मिंगोन जहोनखिबा अदुगुंबगी थौलांग से लौबिरमी हाइरिबा पंजेन हाइबा चैवलगिरा लोमगिरा मदु काउजगरे मदुगी पत्रिका अदुदा ओजा सिंह अदुगी वाली मचा चिंबा ओजा इनहुई पंजखिबा ओजा कुजमंग से यौबिखि ओजा हुइगी हैस्नाम मैस्नाम भुवन की यौबी की मतम अदुलगी मैस्नाम भुवन से अखोइगी आसामददी वारी मचागी अहिबमनी माग लाइक पुथोक्तगसु हाइबसे मयामना माकु लौबिखि मरम मदुना मैस्नाम भुवनदी वारी मचागी पथौनाय लौबी हाइबा मैस्नाम भुवन सिसु यावना अखोइना सोस्टोली सोसाइटी इंडिया से लिंखतपदो ओजादुगिसु याम चावरब थौदांग लैखि ओजादु कंट्रीब्यूशन अखोइ कावब ngamjaroy adugo loinana elangon dinamani डॉक्टर नोलिगोपाल ऐ सामक अखोइना तौ अखोइ होनजदुना
अखोई वारी मचा की संस्था से लिंखटपग लोइनना वारी मचा पाबगी थौरम से अहानबा दिसंबर 15 इंग कुमजा लिसिंग मचाबन मरफू मरीदा अखोई वारी मचा की थौरम से पांगथोकी लोइनना वारी मचा की संस्था से लिंखट की ओजा डॉक्टर नलिगोपालना अहानबा फाउंडर मा जनरल सेक्रेटरी लियो फाउंडर प्रेसिडेंट अखोई अलांगम ओजा दिनमनी न ओइबी की ए सामा मतम दुगे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ओइना एसु मयाम थौरांग दे सिनेबी की एसु थौरांग दो ऐना ngamba ai hona jaluna lakse ki asumain tawduna short story society se likhat ki adigumba short story society ado malu mapuk ihul tam khiban numit tagi ngasi fawa ai loina jadon lakcheri mase ai gidi ai ngon di asuk laibuk phabane lojei asuk chawra sanstha ma ai ngasi ba loina jadon chachaba gamba ma laibuk thibade hairiba win longthamam dr longthamam naligopal se manung matam chadana ishwar kuya tan khiba अदु मतम सिगा जनरल सेक्रेटरी फम से हांग लेब ताबा आइनो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अमोइना ए इंचार्ज बोइना थौलांग दे पुजे की मथंग द ए से जनरल सेक्रेटरी की सबसबा फम से एंगों दे सिनबी की ए सांग जनरल सेक्रेटरी की थौलांग से पुजे में लोइना लोइना हाइरिबे सोसाइटी सिगी ए वीपी ओइना सु ताम चही अहुम की तामनी अदु सु पुजे में मथंग दे हुजी हुजी वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना लेजरी अदुगा हाइरिबा ऐना सिगा पंजनिंगबदे हाइरिबा मणिपुरी शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया सिगी ओइबा अखोइगी ओइबा माकी एम दी अखोइना कुमसी पाथोकलिबा वारी बच्चा से सही मध्य अखोइ डिसेंबर 15 दा पाथोकनी मसे अखोइ काइबा यादरबनी लोइना अखोइगी लम मफम से सिल्लगा अखोइ पांथोई अखोइ आसाम की लैरिब मफम गुवाहाटी होजाई बोराक तंपा की मफम अयाम्बा हाइलाकांडी कलिंगोन चिंबा सिलचर कसार अमदी लखीपुर चिंबा इवेन अखोइगी लखीपुर सब कामरंगा कोई पांथोक चले लोइना इम्फाल दसु अनिर पांथोक चले लोइना जिरीबाम दसु पांथोक चले शिलोंग द पांथोक चगी आइजोल द पांथोक चगी गुवाहाटी द पांथोक चगी अदुगा अखोइ से मखोइ मफम द सिल्लगा मफम से पांथोगा वारी मचा की ओइबा माकी वारी मचा करीनो मयाम दसु वारी मचा की बाहाउ से मफम पुनमते पीबा नौने वारी मचा द थवाई यावबा ओजासिंग अइबसिंग सु मसिगा अखोइ थोलकलबा होटलबा हौगिबा इना पंजनिंगबदि याम नुंगाइरेई हौगिबा डिसेंबर 15 से अखोइ 15 से अखोइ पांथोकपनिना हौखिबा सही से हाइबो डिसेंबर 15 इंकुमजा लिसिंग अनि सुपना 19 से अखोइ बांग्लादेश ता सिलेट न चिंबा मफम दे अखोइ पांथोकन लाइनमिट हुमनी की प्रोग्राम नि यामन नुंगाइ मतम मदुदा अखोइना दुगमे थौरम दे पांथोक चबंगम्बा इंडिया के वांगबदिसो अखोइना पांथोक चबंगम्बसे अखोइना थमोइदे यामना पोंगजबा नुंगाजबा फावजगी आदुगा मतांग से पंजनिंगबदि कुमसी हुजी डिसेंबर थाने हुजी डिसेंबर 15 से अखोइ कुमसी सिना अखोइ अरुणाचल की अदुग ईटानगर की मनाक्ता लैबा मफम तो अखोइ पांथोक चगनी लमदे मदुदा लैरिबा अखोइगी मणिपुरी की संस्था लई मणिपुरी अखोइगी ओजासिंग लैबी नोय थबक थला तौदना अमा मललोनी टिक तौदना मखोइ जिंग दु अखोइ समनजरे मखोइ सिंग दुंग अखोइ समनजरगा कुमसीगी ओइनदी अखोइ अरुणाचल की हारिबा ईटानगर मनाक अदुगुब लमदमदे पांथोक चगनी असिगा पंजनिंगबदि अखोइ संस्था से हुजी प्रेसिडेंट ओइना पुबिदिबसे लाइसम गुलाब सिंह मा होजाइगनी याम थवाइ यावबी मांगना तौदना अखोइगी ईटानगर पांथोकनबसे अखोइ सिंजबनी हारिबा ओजा अदु लमदमसे अखोइगी खेत्रिमेन सुबदरी मा वाइस प्रेसिडेंट हुजी ओइबिरी इम्फाल गनी ओजा सिगे तौरगा हुजी अखोइ जनरल सेक्रेटरी थौलांग लौबिरिबा ओजा शरद थोकचोम जिरीबामगनी लोइनना मतमदा अखोइगी जनरल सेक्रेटरी थौलांग पुबिरबा लखीपुगिने खाइदम कांता हारिबा लाइसम गुलाब खाइदम कांता अमदी शरद थोकचोम लोइनना अखोइगी खेत्रिमेन सुबदनी होइना होनबीदना ए चपचाप 2012 तरा कयानो ई काउजेखले 12 लसनते अखोइगी सिल्वर जुबली थौरम से मणिपुर अखोइ निमिट हुमनी चुमना यामना फजना पांथोकी यामना मपुंग फाना यामना मरिक चुमना पांथोकी मतांग असिदे पंजनिंगबदि मतमदुदा मणिपुरी एडवाइजरी साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मणिपुरी एडवाइजरी बोर्ड की कन्वीनर ओबिबा नोंथम
Kiran Kumar na matanda mawajan convener oibi mana sinbiduna haribo tholam sin nomagi nomachupna Sahitya Academy na sponsor tawduna haribo tholam se pangthokki asumaina Manipuri Social Society na Sahitya gi oiba social gi oiba khunai lon gi oiba khudam khuding makta akhoi lamdam lam lai nai leba mayam sibu akhoi saknai khangna duna akhoi samat tadi apun Manipur ma sagat pada social society India asina akhoi gi langla ama oiraga fajalwa lei pareng ama oina leng sira ka haiwi wakhallon do akhoi madi wakhallon de lingka chabani chachu chatari chatha basiga su khargadi akhoi na khanjari wa wakhallon do majo khargasum oiribra inde loi oiredi haijiroi oiribra haide lojadabdi ngamjade aduga loina na aina thamjaningba matangdi akhoi asugumlo sanstha asigi akhoi na jamna chawba achievement amani ai lojari sidi akhoi kumsi pakiba suppose akhoi 2022 da Bangladesh da wali macha se jamdrabadai as many as 70 apni short story readers ne pakip se more than 70 akhoi wali macha tangkak se manga ga tho pari adu bhawda matan pibanga manate adu yong wali macha se sangsta se my popularity se akhoi pukhachar ngam me aba hali bisigi pathoki ba wali macha singa se mase akhoi compilation board ma lei compilation board asina mase edit tawraga kumsigi editor de akhoi kano ongbi thiam ongbi Bidyapati no oibi Bidyapati na kumsigi se ma phongbi ni hali ba hogi bachahi da pa ke wali macha se akhoi kanogi compilation board by editorial board adula madu edit tawraga adi lakhot laga akhoi mase lari una putoi mase akhoi chahi khudingi huji bhawte chathadon lai exam drabda du mbay anthology che ngasi bhawde akhoi kunmuki mayadi puthoi na in logje chapchap accurate number de hai jabanga maroi mase akhoi na khalli chahi gi yam drabda page cham chani chahungi anthology ma wali machati puthok ngam base akhoi sangsas na puthok chodimi masi akhoi na khalli akhoi lup asigi di achuba mai pakpa manena akhoi lup asigi phajabadi akhoi masige phamge wahang leite pham buba pudeba akhoi amatan adu thoidokpa te akhoi gi social setup da amma da lup amo bi organization gi adu me akhoi lojade completely short story da chahi muda mungtang akhoi unasi akhoi pulminasi Sahitya gi oiba akhoi seminar symposia ada discussion mayam se akhoi lominasi wana leminasi nungai na su leminasi haibagi matang ai panjaning bada aina general secretary oi ngaida amuk akhoi gi Nehru College Kolhapur la pangthok pada matam matuda wami nakiba akhoi floor de hippaga Manipuri langbi pasing do floor de hipal laga madugo akhoi isa ge sanstani isa ge thawramni masida akhoi na madu nungai ba thigado nate akhoi thawram masi pangthokpa malik chumna pangthokpa asi tawoi khanlagi ba awa ana se kala matul thina da adu yona sansta asi de lakpuda punna mose chapthokpa ngambra haibase ei sansta asi hobudai ngasi wada loina jarakpana masi made engon phauje aduga loina ya su mainta aduga si oza amade oza ki loop sina khoi Assam khangnatana khoi maitai singna taba tongan mafam kya ta haitare akhoi lon amadi Sahitya je saukhat hannabu namakta thodang mayam lobi ba ozana mayam phongdok pi haitare hojik se ozana sum Manipur da lakwa duga ato mafam singda sal u matamda leiriba Manipuri gi lon amadi Sahitya gi phibam je sijiga hojik Assam da leiba Manipuri lon amsung Sahitya gi phibam je sigi ani je atai mafam da leibaga Assam da leiba je si karamba phibam da lei no ozana Manipuri Sahitya ki khokchet amadi mai khongho ma huji bhawda laiba magi khongjel ase mase edi yamna mak mapung phadra bra handi lojab dingamte kaino daina siga ai Manipuri Sahitya ki oiba maki khongho amachu mai khongjel sigi matangda aina khangja hoba loina na ojasing aibi kaya thengna jo hobada huji bhawda oiba phibam asida Sahitya gi oiba lup kaya leiriba
ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯪꯇꯥ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯅꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯕꯗ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯅꯤ Manipurna maruni, Manipurna chepa magaido, Manipuri saita le chepa loribni. Ase haena aina Assami Manipuribu, aina masiga, Huranjabadi nachade, Marudi Manipurne. Adumukbu, ahoy Assam desu, Manipuri saitagi, Magi iho se sagalakpaga, loina, loan sibu, chapat labo honabada, loan asina mahimasing tamlabo honabada, loan sibu, eight schedule chanlabo honabada. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3-4ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ Hariba Kongjela Sida, look my Amisu, Mipung Kudimaku support lay mentally, morally, physically, financially, every help. Manipuri Pulamakna, Tamoy Ting Netawi, Adubu, Mangil Tawa, me Natraga, group Natraga, look by Bum de Kalibu Tabok, my Tangai for the Laivana, Madam Dudi Laivran and Loji, Hariba, Ashida Koina, Manipuri, you are front of Assam, some of my pie in a cover. Mana Mashi Manipuri language se Manipuri lona se Assam Sarkar masa kangan ngani Assami associate official law ba oyan ngani haibase Mashi gi thaudang se ma chahi mali dagi asokki batek kal la kholai madudi mashi mu haidna ai mashi chinna phongdok na lo amadi wat ka dra na khalle adu na kan hone adubu ekoi honari adu makhoi su ekoi se associate official language se piradra haibagi di khargadi in India koi kar phang mayon makti chokhalak banate in India khagalaya kal tawriba maki irang mayam sagalak mayam memoranda pisilba mayam ekoi gi iho mayam sagat kiba lambi thingiba adu konana koi DCO office te changna tawkiba memorandum pisan giba aduna chingba Assamgi chief minister chingba da koi memorandum matang thakiba adu malupa singa tawba madu aisu ajasing aduna lupa dugi thobu basing aduna matam da swing on da haibi rei koi disum chumna mo invite mo ne yaujabani lu na sibulung sijaba moina ado asumana mo tawduna ngasi iho se sagalakpana khongyang ase ngasi baw changsalakpana de masigi matang da de akoi kaligumba mangal mak chap chana phangdraga su kaligum masik mangal amadi huji kharga labra and ai lawje adu asi tanbagi maroi ba maramdi ina matang este panjaning badi Assamda ai thamjage Assamda Manipuri lona medium of instruction oiraga Manipuri lon bi hiram amata tambanate Lon asina hiram khudimukta tamba adubu medium instruction kawida ekhoigi Manipur da sita wida Assamda Manipuri lon asina medium of instruction oihannabagi matangda lawkiba ajasing ahallaman jingi thaudang do ekhoji mitta sangsang uhori maramdi ei samaksu ei sei se khoisu pangta tabadi natre sei samo huji humbutra tere chatli humbutra to complete loire egi pok se 11 September 1947 aduna akhoi ojasing de akhoi minum sa uja howi ojasing aduna aina masia thamjaning badi bharot na ning tabba phangkhraga bharot ning tam phangbudi mayam na khangbi duni ingkum jali singamaga champani futret ki August ki tang 15 ni Hariba Matin Baro Ningtam Pangre, Ningtam Baharota, Maki Ningtam Bagi Oiba, Department Klumak, the Masagi Oiba, and British Kalamapuna Magadi, Owen Bupura, Magi Ladiba, Saptakot Tawang, the welfare, the logo of Mayamsi Matanga, particularly Ahan education Siga, Makoyo Oiba, Homalai, Madudi, 1949, the 1949, the Indian Parliament.
ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯆꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛ 3 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 3 crore crore ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 3 lakh ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯛꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ LP ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 350A ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯅꯣꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯥꯕꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯥꯕꯝ ꯕꯤꯔꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯃꯤꯡꯗꯩ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯣꯝꯕꯝꯒꯤ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯃꯤꯡꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯛꯁꯤꯗ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯍꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ 1953ꯗ ꯁꯣꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ 49ꯗ 350 ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯆꯕ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯃꯥꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ LP ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯄꯤꯒꯗꯕꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯗ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯇꯥꯕꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ 어자싱 ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯅ ꯅꯍꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ LPꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯝꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯂꯥ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯗ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯇꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯕꯪꯂꯥ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯇꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 1953ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯍꯥ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯜꯚꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯀꯔꯤꯡꯒꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯔꯤꯡꯒꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯧꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯀꯔꯤꯡꯒꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯡꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯁꯥꯔꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯀꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ LP ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯅ ꯇꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯕꯪꯂꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯚꯥꯔꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂय ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯆꯦꯗꯅ ꯃꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯔ ꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯆꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟꯗ LP ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ एजुकेशनिस्टसिंगी ओपिनियननी मसी याम चिंबा वाफमनी मसीगे लोन की मखल अनी लैबा अखोई लोन अमा खंगबदा लाइना खंगबा ngamba लाइना फोंगदोबा ngamba खर नाकोइना फोंगदोबा ngamba मसी मेतिरोंदा आइना ngang इबा पाबददी लाइना डायरेक्ट ngame अतोप लोन सिदी इनडायरेक्ट ओया असुमाइना लोन अमा तंबदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट काइना एक्सपर्ट्स न थंबिबा व्यू लै इमारोन हाइबसिदी आइगे लुगु तोंगा दुम लोइना दन लैरबनी इमारोन द खंगबा इबा ngang ngambasi खोइदेन लाइ अदुमकी एजुकेशनल से एक्सपर्ट्स की व्यू दगी ममारोन मा मिपुम खुदी मक्ति लाई तमनगदबनी माइनॉरिटी ओइलबसु हाइबगी अर्थदा लैंग्वेज माइनॉरिटी ओइलसु हाइबगी अर्थदा लोन से ग तंबे खुदोंचा फंगिबो नाहारोप तन होनकी होनदना लाइबक फदला 1956 ता ing kumja lisingamaga chamapon lisingamaga chamapan jangkhai taruk ta manipuri lonna
Manipuri medium the LP school tambai khudong chabal loki matang asi panjaning bade matang asi da haila kandi dasu jari bona na su kawi haila kandi ojo khangwi ranglu hi district mo ere aduga su meite kampeol ya phajana tai pungi masingchu yami makoi thogol maru baina ama mosi sengbat ki adi thogol maru tul su am kallaba thoglang ama loki adu main to duna khoi Assam da Manipuri medium gi school se LP thak tamba hoki loan gi ihoni ko in tamjari sa loan ne LP phangre LP de de emi lak patai emi sina mu 63 de phange aduge gi dia khoi emi bhaude mete ro na tamaga Manipuri na tamaga mathang duge khoi kar mane bangla de english da to bolo de tamuni adu di anga amana ngambagi thak to di leitre Marimadula Kogi Lornasina, Jamdo the metric powder, Tamalu Habesigi, Matamadu de Sansta Manipuri Saito Police Soldier, Assam Manipuri Saito Police Soldier, Atete Sonsaka Yaure, Mayam Changno Hotnadana, 1979, 76, Assam women Ayava Pire, Name Manipuri Londa, metric Tavayaran, HSLC at Jamka Hadiba, plus 10 Policasa. Masit Havayarani, I had 7 except over 1979, the gay. Ingkum jali singam chamal humutra mapan dagi ngasi phawda Manipuri medium school Manipuri medium na metric porika thawi khudong chabase ngasi phawda phangi asumaina loan gi iho loan gi khongdong se mapan go lei bapan Manipur gi wangwada leiro ojana ngasai thambi go pham se loan gi iho dusu loan sibu jokhat laba hot labada Assam gi chu ai di chawbo thoglang khara leibra haibase ai sigum thabak thorum mayam sing tak rani lawi matang asi thamjani ba matang gala koi Manipuri loan su Bharat Sangvidhan gi Nipan suba tangkak ta pokhat laba hol labada chalan laba hol labada jam chawbo thoglang se mase Assam de gi silauki Madugi jam chawba loan dan gi oiba lai suka phong la kot la yam na leiki mase yam sang na pandra su Manipuri loan a schedule the Chanaba Holabada, Assam de Loki, but Togdanga say. Mapuni Manipur Laudragadi, Manipuri Posi Assam de the man Laudragasu, Nakoxiga, telling us with Tata Sujayana Kanbuk Mumlaya. I told Musu Manipur Lauraga de Tato Yatabumba, Mapung, Machine to Yamani, Manipuri Haradi, Manipuri loan Matanga, Pireva Chapsana Lakpasi, Manipur Natanadi Yati. Adugumbagi Manipur Dagisu, Lakiba, Somdagisu, Manipur, Matian Tolokiba, Boss Club Taga, Hanga Strike Taukiba, Aduga Samlandus Mayam Chapiki, Manipur Mayam Chaki, Wajahina Kambirang Mani, Manipur Lunasin, A Sidul Chanbagita Makta, Dilligi, Boss Club Ta, Hanga Strike Tauki, Mayam Tabi Hitlako. Adugumbagi Taudan, so Samlandus was asking Mayam Jawiki, Asmanta Manipur Lone, A Sidul Chalakpada. Assam the Liver Manipuri sing the Pongdo Kibaharawa, Matamaduda, Silcher Saharda, Chatkiba Harao, Pongdo Pagi, possession on the door, a Ojai Isamoxija, a Hojibot, Mitte Pita to Wuchuk. Hojipata Sonari, no Manipuri says Yambre, a top of Kangam late in the course. Silcher Saharka, the Manipuri Yam Japonteva, Bangali, Dikrayame, Ateti, Kunai Sule, Jati Sule, the Mapolis for the Biaba. No Manipuri says Yambrai. Adugo Chatkiba possession in mission a dog. I look sang bado, Nasi Wongam Driana, Nasi Vows on a beer. Aduna Manipuri singi, a sentimental by Imaron, Ijati, Amadi, Ishagi, Sahitya Tamakase. Maduna Sujam Chawal, Long Kudamama or Brian, I know logic. In a Matangi there, in a Tamjabagi, she launching Matangi, Tamjabi, Madam Dear. Are you okay, Manipuri loan a line with Tambayare? Class 10 लोग मणिपुरी मीडियम से पास था उरे लोइना ना कोई कलेस्टे MIL मणिपुरी लोग रहे इलेक्टिव मणिपुरी पी रहे देखिए कोई की मास्टर तंबे आ रहे आसाम यूनिवर्सिटी दा मणिपुरी डिपार्टमेंट हांगे 92 दा आसाम दी 1992 दा कुंडली सिंह चापन मफू तरा निथोय रोम दोरा सब्जेक्ट टू करेक्शन निको मसिया आसाम यूनिवर्सिटी लिखले अदुदगी दी कोई मतम दुगा सिटिन डेमोस्ट्रेशन तौगी आसाम दा Silchar the Kasarda University Amalay Raga, Karigi Manipuri Department Layroy, Manipuri Major Lobayaraba, Kalesta, Manipuri Kalesta Tamaba Angang Sing, Mako the Manipuri Tamge Haraga, Karigi Lamdamasha Layba University the Kudong Chava Piro Limo, Gawati Tana Pekam Chatkani. Gawati date Manipuri Tamgadi, Manipuri University, the Manipur Wang with the Kudong Chamatam, Valerante.
Gawadi University sumsu leite khoi nakna ba Manipur Assam University Silchar da leire basida khoi khudang cha ba piu ha bese khoi mase khoi asigi ju khongjang ma changchin ki khoi DC office mamang de university mamang da sit-in demonstration ate memorandum pisan ko ba kaya tawrabagi tungda income jali singama chapan malfutra taret that is 1997 da haiba Manipuri department de issue Assam University still huisale asiuna loan gi oibase akoi honari aduga site gi matang da akoi ojana thambi gi ba asil site gi matang asidi aidi khongjang ase pangtheng theng debra ai ba saito ina putorak pasidi akoi na sum thengna jabada yamna khangja haijabadi nachade mage edom da yam study to jabasu nachade adu akoi na sum khangja ujabada income ja lising amaga samapon kultha da akoi gi lining hal naulia phulona mage ahan ba saireng lairik ama akoi jumlai lairian kan lingkhat ka phongkiba amase akoi gi afong ba lairik lakwa haulabani income ja lising am champon kultha da haribo oja asinu saireng lari manga tulum sulingbi iwirami mathangda akoi income ja lising amaga champon yangkhai da su akoi gi yangkhom komol kan sulingkhat pa agi saireng lari phongbiramba asum haina agoi sagol sem dhabal na chingba ekoi ngariang ban nabadip sagwajam brojeshwar koncham tonugopal saireng gi matang dani ai khorudin chaudhary professor Abdul Shahid Chaudhary na chingba huji jam na oja simayam khoi saireng gi matang da su masigi sahitya gi matang da lorak pada noi thogdan si jam la lonari jam kan honari adu saireng sahitya gi oiba lup kaya sulai madun sakut thogdan si honai seminar symposia kaya pangthoi lon hi chakut lobo honorak pada lon si batang da palakure ngasa wa pom tang si ga panjaning badi oja sing da kaiba disturb oidra di wa pom tang panjage akhoina Manipuri loan se masi thaido magani ko ngasa kauthok che ho ja id poche chita jo wa ma ya major wa ya na ngol khajaba amat ga ina thamjani badi Manipuri loan se Assam da associate official loan je kari ge kun taleba asu koina kun claim to draga why now what kali gi no ji kan masi gi jam chawba ground na masi ne masi yamna muru oi ba mai phira mam oi bana ei masi amu hangala yangala panjarak bani maram de kaino aja Assam da language policy ba taw ya income ja kaya na ma thok kuidri sei banga trok mamang da e chap chap exact date de ngasi panjaba ngam jadre de tamo to ya sing sungak piu tabil mayam na su madun de ngak piu ne su iko no na khulam jari adu baw de phongdok oja na su phongdok pial ningam gani adu ga tabil mayam na su madu haw dia na khalang gani madu engon ngak piu ne isma ga thamjari loina na isma tang di thamjage aina fake figure palak pada ayam na khangjab natte karigumba soiba lanba yawlaga su madu oja sing mayam na madu makna soire soning na soibani na traga sohen mani ka na de khanbinu khangja jadna soibani haidna madum taga su akoi gi yengbiri basing tabiri misingi maki de sei khubak talo tara lonana madu taga su ngakpi wana ina haijedi metal de fake figure la se lan bai se nuaite khangdaba ina fake figure do panjaba si je kije adu sum in general oina sum ai thamjabani haliba language policy Assam sarkar logi basigi exact year de kakuk chagre ikui dikuiti chahi taruk te manga taruk masura mana mogi policy sina kaino Assam da mogi policy sina Assam da class 10 bhawada angang amana kaligumba Assamese Bengali loan ni ko ja hijari se Assami loan Bengali loan Amadi Boro loan loan hum se Assam government recognition pi loan hum se moi official language oihali associate and other types of recognize to be aba adu loan hum siga moi angang se thaba ama thapta di sarkar thabam thapta di loan hum siga amada masu madugi loan duga tamako oibata ba mag loan adu khangba ta madugi subject ama su yawa even ya khoi Assam Public Service Commission da badu yawramba sonde kan hola bade adu budi time being de phare hoji loan hum sinate no English de dum alternative p ne English to p ba so long
लोन अहमसे नत्रदि इंग्रेजी दम थाबा यारमबदो हजिक्ति इंग्रेजी दि सुमसु लैनी अते अते कनो लैनी अदुगा लोन अहमसिगदि पेपर एनी वन दि खंग यारला अदुरदि मणिपुरी मीडियम द तमबुलिबा ngasi mahiroi sing ado moi apply to bangamdre moi interview face to bangamdre moi gi job ki hope to complete hopeless oya adu de khoi lai to muri se kedom MA pass tong lai re so long 79 ding asi ba do lai to mak mayam cha da lising da thabak lo na phangib na te phangdu na huji ba de lainari makhoi pun ma ke asa se ning be se kai re makhoi se hopeless oya adu de khoi kai dom ni अखोई हेक हायरे असम गवर्नमेंट दा हाइवे संस्था से मयामना मसी मेमोरेंडम पीरे कंप्लेन चलले हाइजरे चचरे यादे नोय लोंचे तमवारे फरे हुजी अखोई तंब दैट इज सेकेंडरी मैटर यू सो लॉन्ग तमन लाइबा अंगांग सिन दे व्हाट विल डू दे विल डू व्हाट मोय कली तौनी हुजी हाउ मोय कर हाइनो सर्वाइव तौनी मोय गवर्नमेंट जॉब तखलो लो सिरो मैटर से जाम चावा अखोई की क्वेश्चन ओइरकपा अदु ओरगदी अखोई मुन पीबीद्रमीना अखोई हिंबा मसुंग सीबगी वहांगसे लाखपना इचासिंगी तुंगी जनरेशन की हिंबा मसुंग सीबगी वहांगसे लाखपना अखोई लोन से असम गवर्नमेंट मसक महंत बियारवा इन एनी फॉर्म इट शुड बी मेक रिकॉग्निशन मासी रिकॉग्नाइज तहन बताया अदुगनी हुजिग आइना पंजखिबा कनो मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम माइफाका हाइदिसे मखोइना मसिगा इनिशिएटिव लौरागा अकन बखोंजेलनी एदो मसिल लौरागा मदुगा मोने क्लेम तो को सही मरी अहुम मरी दगी अदुना कोइसे एसोसिएट ऑफिशियल पीरो अदु पीरगदी अखोइ लोन दसु हाइबा जोपुगे थाबा यादोरिबा अदुदि अंगांग सिंगसे अदु तंग्रिबा अंगांग सिंग हिंगे तुंगदसु अखोइगी लोन की स्कूल सिंगसे हिंगानी नतोदि लोन की स्कूल सिंगसे अंगांग अमा मागी गार्जियन दोना मागी अंगांग सिंगदो मणिपुरी मीडियम से इमा रोलनी सिग तमबन फैयना थारे हैरुग चाकरी फंगदि गार्जियन से फेडाप ओरे अदुरदि गार्जियन से मसा सिंगदो तुंगदो हौरकपददि मणिपुरी मीडियम द तमहनिंगा रो अदु मणिपुरी मीडियम स्कूल से सिरनी मीडियम अमा लैते बाइबसे लोन की डेवलपमेंट जम चाव चेथेगम ओयाबा मरम दि कगिना कोइ दि हारे एमआईएल म तमि लोन दि तमद्रसु लोन कनो ओबे याले कि मीडिया म ओइबा बेसिगा चुमना को लैंग्वेज म इंट्रोडक्शन त पीबगा गल्फ ऑफ डिफरेंस ले लोन की डेवलप पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज करिगिनो हाइजबदा लोन म सब्जेक्ट पुनमक तमक भाई मीडिया म सब्जेक्ट पुनमक नि मैं क्लास टू की लेरिबा सब्जेक्ट पुनमक अदर देन इंग्लिश और अदर एनी अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट अदु ओइबा तारगदि मणिपुरी मीडियम से नमा हिस्ट्री सु ज्योग्राफी सु साइंस के लेरिबा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड अदर्स कंप्यूटर लेरिबा सब्जेक्ट पुनमक से मणिपुरी मीडियम तो लोइन तमकदोरबने अदोरदि मणिपुरी हाइबा लोन से मक साइंस तो सु दिल तोरानी ज्योग्राफी सु दिल तोरानी हिस्ट्री सु दिल तोराली अदर लैंग्वेज पुनमतमा दिल तोराली अदि लोन दुगी डेवलपमेंट दो अदुन सुपुराबा ओनली लिटरेचर की वारेंग सैरेंग उपन्यास अदु फक्तनदि लैंग्वेज समगी डेवलपमेंट दो ओय अदुनदि मपुंग फाते अदर सब्जेक्ट तो लोन अदु संक्शन बताय अदुगी वजासिंग लई बताय थी बताय पुथो बताय देन लैंग्वेज विल बी डेवलप अदु अदुगी मेथड दनि मीडिया में इंस्ट्रक्शन से हिंदबा यादे थमदबा यादे आइसी अदुनबु मणिपुर जंग सि मीडियम इंस्ट्रक्शन दे हिंगल्ली ते मणिपुर की मतंग दे मणिपुर दे मणिपुरी लोन से दे मणिपुर की स्टेट लैंग्वेज नी मणिपुरी लोन सु लोन मकनी मणिपुरी मतंग दे इनसु कया पंजनिंग अबन हाइजे सुंगम जदे अदुगा मणिपुरी की गार्जियन दे मणिपुर ने असमदा अखोई मणिपुर लोन अमसुम साहित्य जेसी चौखत हन्नबगिदमक्ता अखोई मणिपुर लैंगाक अमदि असम लैंगाक ताइता एसे मणिपुरी अमा ओना करी करी हाइबिनिंग बले मसिगी मतंग से अखोई यामनसु खन्ने ओजाना हंगबी वाफम से आई ओजादे याम थागतचे करिनोदा अखोई से मणिपुरी ने असमदा लेबा मणिपुरी से मणिपुरी की ओइबा फंगम थोप हक पुनमक्ता माकी लोन दा माकी साहित्य दा
maki chatnabida, maki fijeta, chakchada, culture, in all respect, we Manipuri na iso na Manipuri sa maintain tong lay di ma'am. Aduga, asige matang de kuigi law na magi development, ayudegi di ate literature gi oiba di literature di wajah jam chong le mating se pangan janing ne kaya ko su lari ka man ka sum phongtok chawa egi su lana ina ras publication chandrapur ka man leje lari manga tru ei dum writer gi serang mat logje dana amakoi ei lana ina phongje ei ngam je matam da lari manga tru ei puthok cha gare ei isa gi se lari ani puthok cha le ate writer gi su phongje gare ras publication chandrapur hai disna masida khoi de phawri bitek cha sa particularly book publication ki matang tane writers in the pihaning mateng ni thamjaning isa kaina da lari kai ba se thoyang gai sahitya ki machak si hangal kalori lari k laitraga di sahitya do chakol le haiba yati lari ga sila jamna lari makai lari makal pun makki lari ki sahitya ki general pun makki publication se jami ba makai di jami ba makai di ekhoi gi keno se language dugi chakot ba lo na literature do sumsu wang khat torim aduni khunai na mi ba pam na dis adugi honna ba se yamne honnai hoji ba da ai ba se masing yame sahitya ki general pun makta Assam da su khut thai कभी तागे शैरिंग तक इधि से शैरिंग से यामद्रब द चनी मथक राइटर से चम जंगे हम बुका बुले रंगनी ना असम द टिल टुडे हाइबा इनकम जाली के चाप कुंत्रा देगी को आई बला रिक्स लाख देगी नाउरिया फुलु वाली मचा दसु यामद्रब द चम चनी मुलरा चाम हेले रंगनी उपन्यास दसु यामद्रब कुन कुंत्रा मु हेले रंगनी ड्रामा द तला कुन मु हेले नैना वारेंग ले साहित्य के जनरल पुनमक अखो आदस दिल तो लोन ले दु राइटर नैना वारेंग ले बायोग्राफिकल बुक ले बायोग्राफी अपा म्यूसिंगी इराबोट की मदर तेरेसा के अदुगे हाइबा मागे बायोग्राफिकल बुक्स मयाम ले अदु राइटर्स मयाम ले सो मेनी मैगजीन सो मेनी ले इवन कॉलेज मैगजीन ले लानागी चयोल के ओइबा नोम के ओइबा नोम के चयोल के ओइबा था के ओइबा थानी के ओइबा था अहुम के ओइबा था तलुक के ओइबा चही के ओइबा कस मयाम ले अदु हिंग बदिंग नमते मसी पंजदरे कयाम जियाम ले कोई खगन कोई इन थेंगना जबदा अदु हिंग बसी दिखरा वाई particularly magazine to literary journals मसी यम दरकार नि साहित्य में संगत पद साहित्य की magazine journals मसी यम चौबर रोल म लौगे मसी हिंगमंगम दबगी मरमदी अखोई रीडर से मसिंग वाले रीडर मसिंग वाट पे से अखोई मिसिंग दो लिखचे बगा publication अखोई आदि कन पोसियम संदोक पे से circulation से कर वाट पर अदुल मसी हिंगबंगम दबा लाइक लासु ओजासिन कया आइबा कया लारी इदना लै अदुबु होजि भावदा लारी फोंबंगम जदना सेन लै जदना फोंबंगम दसु मयाम लै फोंग्रिबा सिंसु लोनमक मसे महत मांगबंगतनी सेंदोंगी आसाद नते लारी गरपा पुथोक जगे खुनाइसिगा इमारोंदै लारी गम पुथोक द थगल तौजगे हाइबगी माइ पामजबदो साहित्य की रोल दो मसाना खंगजलुबगा साहित्य समाज सेमनी शांति पुरकबनी साहित्य दी फजबनी अथोइबनी अचुमबनी असिगुमगी वाखलो लेजबले पुथुलको मयाम से यामना वाना लाइक जे फोंगनबनी मदम मदुना अखोय असम गवर्नमेंट दसु अखोय मदुगी ओइबा असुम चंगजन बले रंगनी कया मतिन फंगे बताजे दे अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट दा ओजाना थंबिरी बदो एसे दुम रिक्वेस्ट नि मसे अखोई मपानदगी ओरगा गवर्नमेंट अमदा सुमानी अप्रोच थंबा याबा यादबा मोगिसु थंबगी मरम हाइबा म लई मरी हिरम चुमना थंबा हाइबा म परम चुमना थमक हाइबा म ऐसे चुमना सुम रिक्वेस्ट म न थमजब तारगदी ऐला खंगजबदा मणिपुरी लोन से भारत संविधान निपान सुबत लांकत चललबने निपान सुबत लांकत चललब लोन अमगी माकी डेवलपमेंट के दमकता सोदमकी सेंट्रल गवर्नमेंट दगी एनुअली और मागी टार्म मदा सोदमकी लोन दुगी डेवलपमेंट की ओइबा बजट खरदी सेन खरदी लाफम थोकपरा लांगद्रा ऐ खंगजदे मसे दुम एगी जनरल ओपिनियन ने सुम ताजबनी आइजे इन केस अदुग बलागदी मणिपुरी लोन की तमक लाकपनिना
ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯐꯣꯡꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯂꯣꯟꯗꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯖꯣꯔꯅꯦꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯊꯪꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯕꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯊꯪꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯊꯪꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯐꯣꯡꯕꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯝꯄꯣꯖꯤꯌꯝ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯖꯔꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯍꯣꯖꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯍꯣꯖꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯣꯖꯥꯏꯁꯨ ꯑꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯣ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯇꯥꯈꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯌꯥꯜꯀꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯅꯦꯟ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯃꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯨꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯟ ꯄꯣꯡꯉꯤꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯍꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯉꯛ ꯍꯥꯏꯒꯠꯅ ꯄꯣꯡꯅ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯛꯏꯌꯦꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯃꯇꯦꯡꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ Condolence message. With heavy hearts, we bid farewell to our loving friend and classmate Patricia Salam, who passed away on December 10, 2023. She was an extraordinary woman who always seemed to be one step ahead of us. Her vibrant spirit, boundless energy,